پشاور ٹیم کپتان ریاض کلاڑی د ټچ د پاره لاړلو اخوا ورته هم ببر شیران ولاړ دي ګورو به چې ماشاءالله ټچ په څنګه طریقې سره کېږي او پکړ په کومې طریقې سره کېږي نو بهترین انداز د ټچ کولو او د پکړونکي هم ډېر ښه انداز ماشاءالله ډېر ښه انداز زبردست ماشاءالله بھاگنے میں کوشش جاری ہے ماشاءاللہ پکڑ والے نے بھی ہم کوشش جاری کیا ہے اور بھاگنے میں ناکام پوائنٹ پشاور کا پہلا ہو چکا ہے اور رحمت علی پوائنٹ کے لیے چلا گیا پشاور کی جانب سے ماشاءاللہ زبردست رحمت علی تک بطار چلے گئے اصلاوات ہوم میں زبردست کھلاڑیان والا دی ماشاءاللہ جمشرا اور پوائنٹ ماشاءاللہ د ډېرې شب قدر د سوډه کلاړي لاړلو د ټچ د پاره اخوا ورته ښه پلیران د ټکړ د پاره ولاړ دي کاري ټچ کړی دی ماشاءالله د کاري بھرپور ښه کوششونه او پوینټ د ډېرې شب قدر ټچ د پاره د پشاور د سوډه تللی دی ماشاءالله ښه کلاړي بهادر شیر ببر شیر ماشاءالله ببر شیر ببر شیر نے ٹچ کیا ہے کوشش دونوں کھلاڑیوں کے درمیان جاری ہے ماشاءاللہ بہترین انداز دونوں کھلاڑیوں کا اور ڈیرے شب قدر کا ماشاءاللہ انداز ډیر بہترین انداز دونوں کھلاڑی زخمی شوی دی مہربانیوں کی ٹچ د پاره د ډیرې شب قدر کھلاڑی روان دی ماشاءاللہ ډیر ښه انداز د دواړو ټیمونو ترمنځ ډیر بهترین انداز ماشاءالله پکړی پکړ کړی دی کینچی پتاو کړل ماشاءالله پنجه ټیکر دی زبردست انداز د پکړی ماشاءالله ماشاءالله لیونتوب پکې ډېر دی کامو د پشاور د سیډه تللی دی ماشاءالله کامو زبردست کھلاڑی او ښه کھلاڑي بهترین کھلاڑي پکې کړی دی ماشاءالله د ځانو کھلاڑیانو ترمنځ یو ښه انداز د امپیر اشاره د ډېرې شب قدر کھلاڑیانو دپاره ماشاءالله شب قدر کھلاڑي د ټچ دپاره تللی دی ماشاءالله کاري لاس واچولو ماشاءالله ډېر ښه انداز د کھلاڑي د ټچ والا ماشاءالله شب قدر کی ټچ وکړلو رحمت علي د ټچ دپاره تللی دی ماشاءالله بهترین انداز د کھلاڑیانو ترمنځ روان دی یو ښه انداز ماشاءالله رحمت علي په پوینټ کولو کې کامیاب زبردست لاسونه ورته وپړه کوئ ملنگا نور خود راو کنه ټچ دپاره مهرباني وکړئ دا موبایل والا یو سیټ ته شئ زبردست ټچ ماشاءالله پکړی پکړ کړی دی یو ښه انداز د امپیر اشاره د پشاور ټیم دپاره بهترین انداز د امپیر اشارې ته نظر کوئ کھلاڑیانو امپیر انشاءالله واحد ګړی کوچ ملنګ جان ماشاءالله کامو د ټچ دپاره تللی دی امپیر اولداد خان یو ښه انداز د امپیر بهترین ټچ د کامو نه سیډه ماشاءالله کامیاب د پشاور د ټیم کھلاڑي کامو د شب قدر کھلاڑی یو ښه ځوان ماشاءالله بهترین ینګ کھلاڑی د ټچ دپاره تللی دی ماشاءالله پکړي ورته لاس اچولی دی لیوني ورته لاس اچولی دی ماشاءالله زبردست انداز د دواړو کھلاڑیانو ترمنځ جاری ہے ماشاءاللہ زبردست انداز خوبصورت انداز دونوں کھلاڑیوں کے درمیان جاری ہے ماشاءاللہ خوبصورت انداز کوشش دونوں کھلاڑیوں کے درمیان زبردست طریقے ماشاءاللہ اور پوائنٹ ہونے میں کامیاب پشاور کی جانب سے ماشاءاللہ خوبصورت انداز دونوں ٹیموں کے درمیان جاری ہے ماشاءاللہ شب قدر کی کھلاڑی پوائنٹ کرنے کے لیے گیا ہے پشاور کی جانب سے ماشاءاللہ
माशाल्लाह सब कदर के खिलाड़ी टच किया है और हाथ पाया है माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज दोनों टीमों के दरमियान जारी है और पॉइंट शेरे शब कदर किया देखा अंदाज जगवानों टीमों के शोरों में ये बेहतरीन खिलाड़ियां भी माशाल्लाह खिलाड़ी चले रहे जबरदस्त कोशिशों में खिलाड़ियों ने माशाल्लाह ग्राउंड की मंडी दी जबरदस्त मंडी रही कोशिशों में जारी दी माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज खिलाड़ियों जबरदस्त जोर शोर शफकदर की जानिब से खिलाड़ी टच करने के लिए गया है अंपायर की खूबसूरत अंदाज मलंग जान का माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज जवान खिलाड़ियों तरमेंज शोरों दे माशाल्लाह यो अंदाज यो कोशिश जबरदस्त कोशिश माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज जबरदस्त अंदाज माशाल्लाह जवान खिलाड़ियों तरमेंज जबरदस्त जोर शोरों दे अंपायर इशारे का नजर दे टेम तगूरी अंदाजा पेशावर की जानिब से इशारा जबरदस्त अंदाज माशाल्लाह पेशावर की जानिब से खेल रहा है माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज है कामों का और टच करने के लिए कोशिश दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जारी है और भागने में कामयाब पेशावर की जानिब माशाल्लाह अंपायरान गांव से माशाल्लाह देर हुई थी जमंग सूबाई जनरल सेक्रेटरी सुल्तान बरी गांव की मौजूद थे इदायो जबरदस्त शख्सियात थे मेहरबानी कई सारी ला सकेले रे डेरे सबका दस खिलाड़ी का कोशिश में खिलाड़ियों पर में जारी थी द अंपायर इशारा सबका दर तरफ था पॉइंट लो माशाल्लाह द पेशावर की जानिब से गंजी बाबा ने पॉइंट किया है पॉइंट होने में कामयाब माशाल्लाह शफकदर खिलाड़ी टच दपारा लाड़लो माशाल्लाह भरपूर अंदाज दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जारी है कारी ने हाथापाई शुरू किया है होने में कामयाब होने वाला है माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज कारी का और कामयाब हो चुका है कारी जबरदस्त तरीका है कारी साहब का पकड़ उसका बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह पेशावर टीम खिलाड़ी बहादुर शेर लतज दपारा चले गए और ये शानदार जवान खिलाड़ियां करनेगा जबरदस्त अंदाज माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज अंपायर इशारा पेशावर की टच करे रे माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज दवान खिलाड़ियां तरमेंजा शफकदर खिलाड़ी टच दपारा चले दे ये अंदाज द मलंगजान अंपायर माशाल्लाह कुल्ला बाबा शोरों दे जी कुल्ला बाबा पैसा बाबू बाद में दरमियान तो डेरे शफकदर खिलाड़ी टच दपारा चले रे आखवावत वाहिद गड़े पेशावर टीम वलार कसान माशाल्लाह बेहतरीन खिलाड़ियां कर रवानी कोशिश में जारी थी टच दपारा डेरे शफकदर खिलाड़ी चले रे अंपायर इशारे का नजर दे शफकदर जबरदस्त अंदाज जमीन का मलंगजान अंपायर योखा अंदाज यो जबरदस्त खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी और योखा अंपायर इंटरनेशनल माशाल्लाह पेशावर खिलाड़ी टच दपारा चले रे और माशाल्लाह जबरदस्त पहलवानान जंगी माशाल्लाह गुलबर्ग और जानसीना दरमियान सफेद जारी थी और कोशिश कामयाबी हासिल है माशाल्लाह पेशावर की जानिब से गुलबर्ग ने कामयाबी हासिल किया है जानसीना पॉइंट होने में कामयाब नहीं हो चुका कोशिश दोनों खिलाड़ियों के दरमियान जबरदस्त जारी था लेकिन भागने में गुलबर्ग कामयाब हो चुका जबरदस्त खिलाड़ी टच के लिए माशाल्लाह जबरदस्त अंदाज जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त खिलाड़ी
یہ بہترین کھلاڑی کی جانب ڈیرے شب قدر کھلاڑی ٹچ دپارہ تلے رے یہ شانداز جو زبردست ماشاءاللہ کھلاڑی دے اقاوت ہم اسناد مریان ولار دی تو کسی نے بجائے کرنے ماشاءاللہ کے ٹچ پتائی پکڑ بچی کی جو رہی ہے لاسونا وطا اوپر کوئی ماشاءاللہ یہ خطوش یہ زبردست کینچی والو لیونی کوشش جاری دے ناکام شو پوائنٹ ڈیرے شب قدر دپارہ اچھلو لیونی اور خانداز اکڑلو ماشاءاللہ امیر سے ٹچ دپارہ تلے رے پشاور کی جانب سے سعید خان ماشاءاللہ سعید ٹچ کرے رے کوشش جاریانہ کرنے کو جاری دی ماشاءاللہ زبردست دین میں کامیاب ماشاءاللہ کھلاڑی ٹچ دپارہ تلے رے پڈیر جوش سرا ماشاءاللہ زبردست انداز اور بھاگنے میں کامیاب شب قدر ٹچ دپارہ یو ینگ کھلاڑی تلے رے ماشاءاللہ توتی بابا ٹچ دپارہ تلے رے ماشاءاللہ توتی بابا جان بتاؤ خواہ توتی ماشاءاللہ توتی بچوری فری اور راجیدہ ماشاءاللہ ناگا سے ماشاءاللہ بہادر شیر پشاور کی جانب سے ٹچ کرنے کے لیے گیا ہے شب قدر کی جانب ماشاءاللہ بہادر شیر نے ٹچ کیا ہے کوشش دونوں کھلاڑیوں کے درمیان جاری ماشاءاللہ زبردست انداز بہادر شیر کا پشاور کی جانب ماشاءاللہ پشاور دسیڑا ٹچ دپارہ تلے رے پیتا بابا کا ٹچ دپارہ تلے رے زبردست ماشاءاللہ شب قدر دسیڑا یو کھلاڑی ٹچ دپارہ تلے رے ماشاءاللہ کھلاڑیاں انداز سے کرے رے گورو کے ٹچ بچی رکھی تو پکڑ بچی ماشاءاللہ روخوں کو کسینا ماشاءاللہ ڈیرے شب قدر ٹچ دپارہ اور پکڑ پشاور لاحق کرے کی کھلاڑی کوشش جاری دے وہ زبردست انداز دکھاؤں کھلاڑیاں میں کرنے کا وہ بہترین انداز پوائنٹ زمین دی پوائنٹ ماشاءاللہ گلبرگ دا ٹچ دپارہ تلے دے دا پشاور دا سیڈا ماشاءاللہ خانداز دا گلبرگ اور بھاگنے میں کوشش جاری ہے ماشاءاللہ خوبصورت انداز دونوں کھلاڑیوں کے درمیان